Kami ni memang aktif malam je bos sebenarnya bos. Tengok tu. Sekarang pukul bos 9.41. Tengok, komen pun aktif malam oh. Mana nak servis kereta bos? Boleh halo-halo bos. Kalau call awal, so kita tunggu nak servis, komen ada, kita tunggu. Minyak hitam tambah, minyak gearbox, minyak power steering, minyak brake, coolant. Untuk ni 20-50, 10-30, 15-40, 5-30 fully, 5-40, 7 liter. Minyak gearbox. Kami memang aktif malam Kalau siang tu kadang termenung Fight banyak sangat kan bengkel kan dekat area sini. So malam ketenangan bagi pomen. Treatment. Mana nak servis tu, halo-halo dulu. Cari kat Google tengok kita orang buka tak buka. Ada. Terima tu bosku.